Wara li l-Ministru Anton Refalo ma wieġeb xejn mill-mistoqsijiet tal-medja Taljana rigward il-proprjetà li fiha kien jgħix Toto Riina. Net News staqsa lis-Segretarju Parlamentari Melkin Pollaġuż Galea jekk dan jaħsibx li Refalo għandu jwieġeb il-mistoqsijiet li qed isirulu. Is-Segretarju Parlamentari jgħid li l-Ministru Refalo wieġeb id-domandi. Ma taħsibx li għandu jwieġibhom il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti? Naħseb li ma jafx hekk xraħħiex, ma jafx hekk riex, ma jafx meta żewweġ. Naħseb li jiena risponda mistoqsijiet biżejjed u naħseb li huwa Palli mistoqsijiet wieġeb. Tun li naħseb issaqsi fuq dal-investiment li għadna kif għamilna llum. Meta dan l-istazzjon staqsa lil Aġuż Galea x'tip ta' mistoqsijiet wieġeb il-Ministru dan ma qal xejn. E lei è un ministro della Repubblica Maltese? Sì. Le potrò fare qualche domanda? Noi abbiamo scoperto abbiamo saputo che questa potrebbe essere una casa in cui ha vissuto Toto Riina e latitanza. Non lo so, sì. È notizia per me. È una notizia per lei? Il-Segretarju Parlamentari jirrifjuta li jiddefendi lill-Ministru Refalo meta staqsejnih direttament jekk jaħsibx li dan għandu x'jaħbi. Naħseb li għandu x'jaħbi il-Ministru Anton Refalo. Ġibtek jiena. Naħseb li għandu x'jaħbu għax kieku m'għandux jaħbi ma kienx jaqbad jidħol fan. Aktar kmieni din il-ġimgħa, investigazzjoni mill-ġurnalisti tar-Rai xeħtet aktar dawl dwar il-fatt kif fis-snin 70 u 80 il-kap tal-mafja Toto Riina kien ġej u sejjer f'pajjiżna. Wieħed mill-kollaboraturi ta' Riina saħansitra jikkonferma u jaraf proprjetà fl-arb oħra fil-qana fejn Toto Riina kien jgħix f'Għawdex.